MLA kan hat long ba dal bat nongrum hene kesngi ula leje kendu ya commissioner and secretary katanat polipati Vijay Kumar Mantri man panjing syai halor ka interview ya ki kam assistant professor bat lecturer haki college sorkar hakeleng kejela habai keren bikin nong thok khobor hadin kejenge kendu ya commissioner and secretary uba adal bat ulai tu ba commissioner and secretary katanat polipati ulai tu ba katanat kala pensang ya iswai ke jingtemu pen long interview ha ka sautrik ubnai agas arajar arbusan nakaliang uba adal bat ula berap da ka baong ba jingkhot tungkam ka pen Kenya ka Meghalaya Education Recruitment Board guidelines ka badon kam ya ka iway R.5 ratio ya ki kam ke balat ke ba klempen pau ya ka kerteng jungki ulang ba tang saupu arngut ki kerteng ki mi ha ka kam hikai ya ka subject physics ka ba ka post ka laj arpunyo ha ka jaka ba ki dai ban khot interview ya nru punyo ngot kajia kumjuru ha ka botany but chemistry hakaba upa adalbot ula dawa bakatanat kadai benbut katkum ke MERB aku mau sepakai mau fi nama kani kadai ka urgency mo kajinglong tongkam kerki natadaw haban mari idal de bat kawil nga sutra di banya step by step lang ba ngi sutu abang abang panjing syai nama dule singa kum bakalapat nakalian cuma ini takadaw man panjing syai bang sutra mutasi meningal ikendu ya swapnel trembi Tambi u secretary jongka education pat mentang awi kendu ya Kumar Menteri Vijay Kumar Menteri the commissioner secretary to education bat ngalapan ka appointment na education minister tinggal sultanat pangtasi ngayo phone call na Vijay Kumar panglawan ya kaman kendu manyo susu kecing syai nama kani kalong urgency kala kerki pelat hamtam la sauturi kelas rang ni exam di nginumla ya kaman pendile menginumla bande akai mak compromise ya ka lawai joki kun samla khamtam ki habde ka employment but khamtam ro bade ka education ya lo kata kanongrim awan ban kedu iu bang sutuna khobor tasni ade melapan pau ya kita ki gijing bam sungu ya hab namar ka jing violate ya kata ka principal guidelines jongka MERB kabri Meghalaya Education Recruitment Policy ya kaba kila violate klam country kam kat kum gajing tho kabala syai kedar bagi dei ban short list mo short listed of candidate kat kum ka 1:2:5 kamu 2.5 times mo ti ko malapun pau menen kum tu ba ki ja bun ki candidate ki blalong ki professionally eligible jadi dia sekarang ngolong concern buat ngasutunat minta singai kendo buat kini kalong hot technical kalong very technical ngasutu buat kini ruka involve ke reservation policy buat dawaru banyak penken mau ke sarkar bahkan penkloy ban pendap no ha ka bedai reservation policy kumlo ban review ban revamp nomor kini kala slam sebab parat buat kini kanong kata ika state nomor kumbang juang baka je kun jong approach kata kamdei tam takawai ke particular community modesi kila banong bangalong anti garo em kei ka bangalong concern ka dei na ka banta ka state amar ngipik bahdian sanpo artri ki snam ngem ib ka state jungi kan keu mereka yar arsur dero halo tanong rem bana sutunat unta singa mani kendu baru laai ka assurance bakin postpone na shwa ya kan ka interview ka bari banlong sautrik bakin hapan bakani kala shimika rai haka level jongka Meghalaya Education Recruitment Board namar kana panpaw ki haki artli ki point bakuwi ngam suyahap kalong baka short listed ka kabadai ban sim kat kum ka vacancy jong ka post kum ai example biang an ong biang mata kum ka fisik kabadai at nyo ki sim tang sau ku an rekat baka day kat kum ka number pat jong ki candidate ka day adu ruk nyo ti kan ni ki candidate nakawai ka subject skoi pat kalong julo nong ka bakrau ya ka yangi ko mujat bendeu bakalong jundo nong ka bakrau ya ka department bat kumju ya ka state hi porokoi ti kata di ka point ka ba kinong kamban pentri kambik strictly ka kum ka ratio ti ka ba arpat kalong ba kidai ban penpau ban publish ya ka academic na score namar ka kani ka kum guidelines kala pau shai hoet ba bala shortlisted ki candidate ka kum ka academic score tinita academic score kim nomor fi yang ni kidong university ambe tang Meghalaya andri keleng setelah kari India kabakio bakin one ban apply ini ki post lecturer assistant professor bara ka cukup por kalong baki marks ki bron sikwi pat ki other university sikwi pat ki state du kepier
mo kat kum ka qualification kat kum ka degree ka baki ka baki ni ki candidate ki hole mo de kadi halo tanong rim bangadawa ba kadi bandon ka transparent kadi bandong fair kata ka recruitment bar kadi ban publish yaki score yaki ngamut ya academic score kanang ba kita ki pi gini ki kabaki ong kini ka kini ki pro basudai ya kaban yo andai pak kem sha include kem kham sha lo sha short list mo kem sha short list mo kakta ikiru jadi hol tanong rem bakanong fair kanong transparent ngadawa bakani ka dewan publish ban ngasutanat hiru ban kaliang commissioner secretary ulapan pau ban kaliang ka ME RB klasim karai bakin postpone pangis kem kinang yele bah janai kanang ba kanum nan rondo ke jingdo nong khamta mahabudi bakini ki ba ki badai ya ka bakin yo ya ka ke joki